Najveća motivacija da pokrenem ovu humanitarnu akciju jeste to što sam, kada sam imao 9 godina, ostao sam bez oca koji, nažalost, nije uspio da pobjedi svoju bitku sa karcinomom i to me najviše potaklo da pomažem drugim ljudima i da organizujem ovu humanitarnu akciju i da ću skupljati novac za oboljele građane Bosne i Hercegovine koji boluju od teških oboljenja kao što je karcinom i drugi. Kada se popne na Olimp, očekujem da će ljudi to zapaziti i da ću na taj način skrenuti pažnju na one kojima je potrebna pomoć, da će zovnuti ovaj broj ovdje, 17021, dakle kojim doniraju 2 konvertibilne marke jednim pozivom. Čitav koncept ovog triatlona je planiran tako da svaki dan trčim 20 km, te zatim pravim kratku pauzu i prelazim na biciklo. Znači oblačim opremu za biciklo i ostatak dionice ću odvoziti na biciklu. Tako je koncipiran svaki dan ovog triatlona, osim dana kada ću plivati Ohridsko jezero, jer taj dan je samo posvećen plivanju, jer je to izuzetno veliki napor. Tokom ovog putovanja moja glavna uloga je da budem kao neki, ajmo reći, menadžer, da pravim plan, da sprovodim plan ishrane, da pravim plan putovanja, plan obilazaka i služim kao glavni vozač pratećeg vozila za logistiku. Što se tiče dosadašnjeg iskustva, Faruk je više nego spreman za ovo putovanje. Angažovan sam, kažem, na ovom projektu kao vodič na planinu Olimp, odnosno na uspon na Olimp, i moj je cilj odvesti kompletnu ekipu do najvećeg vrha Mitikasa. Jako sam privilegovan da učestvujem na ovakvom jednom projektu jer smatram da su ovakve priče potrebne danas i da je jako bitno podržati mlade na ovakvim poduhvatima jer smo puni energije, puni smo volje i želimo da realizujemo ovakve priče. Ruta od Sarajeva do Olimpa simbolizira put jedne osobe u njenom izlječenju jer je ova ruta topografski raznolika, dakle ima mnogo uspona i padova, što ujedno predstavlja i put jedne osobe ka njenom izlječenju, jer svi znamo kada se borimo sa teškom bolesti da u njenom izlječenju imamo uspone i padove.